wadamfo. The nipa na wo friend say wadamfo. Wode wo kwa yidiem ana wode wo kwa seyim. Na won so ehe na wode ko. Mema wachema watra say ever Jova trend. So wo kwa YouTuber Jova trend. TikTok Jova trend. Facebook Jova trend. Social media handles ni nyina Jova trend. Na wo kwa na wa follow, na wa share, na wa ma comment. Na adoma na eda ni faso wono na wa boso. So that anytime they are the video from baby unso ubenye bi. Na me buza sa no pe unkom to say na wetimi asori. Edi so nyunu bi agu ho. Eko djuma so ana. And I no pay our matna say. Na me de mitna say ya. Na ye Nkrunhye sem na me de brewo. Joko dro hum and I de brewo. Na makacha will say. Dia won se kro ma wo ye no. Toko so neji. Isan say that could be. So beba mfaso amu. Mame na mabuafo ase. Oboba village and apartment. Okuya say amam phone. 2 bedrooms apartment. Because I fra brochire ba wa bre abrochire ahomedie ni ho. Enti wo basa wo be homia. Nko ba bi e be stable. Ko ba bi a obenya ahomedie. Fa woni kire oboba village and apartment. E wo Okuya say fre ne buki na obeba no na bibia ye kama. One panel and panel ye kama. Me se wa wo ba no wo ye queen na wo ye king. Enti ba oboba we treat you as queen and queen you are. Enti your queen size bed ni dear and you kama so wo ye honeymoon akoho. Medical kaza wo be so nya nta for say be senior and be junior for oni kire ho. Obeba no abon for straight. Na vibration so dear. Me says so be e koso a obi ene obeti e say as a mattress no e che vibration no egu enye mpa bia what as na wo vibrate obeti kum na egu apu na bi we the mattress in pan che vibration fry your homa na ye beje oso bibia wo aduane a obedi bibia ye kama fry homa no na enye oso kama anopa mi si bibu sa obie some point any wadamfo who is your friend say ebusa say wadamfo ne hwan a definition be na wode be ma efi say de minim ni say ayonkofa nyame bo nipa say enipa be yiyi a ana nyame be bo nipa o de fe nipa so enti ayonkofa de odafo enya boni o nenso ayonkofa wo be fa no ene kire ba bia wo bedru wadamfo ne hwan enkomo be na mudie bia be na mokọ na mo sori na mudi nkoma ya na ye yempie na yenkwaji ani anasa ya na ye chele me hu asase bi o hilltop o na me pese me koto na eno nso motivate se obeye adwumadendi enkomo ben na wo ne wadamfo die anopei fa comment bra isan say bible say wo yonku bone say obrapa eti yenhwe ye yonku famu yie enye nipa bia na ebetimi ni na fa yonko isan say minim krofo bebra waye yie wo kọ wani mu abrabom enye wo maame na bo awon enye wo busuani bia na eje wo yonko ene nam so ena wo introduce no ema obi awo beti hey baby ameti amenu di nkomo enye me maame enye me nua bi enye me mogya bi bere ya yonko fa bi ena de me bepie ha baby abohu se me nam bia wo social media ne so eye introduction bi o isanse me fa yonko a beboa me na won so yonko be na wo fa emfa yonko na yonko no onfa wonko seyie mu isanse se mitietie ne ma bebre wo wiase a ya na me rapo ya na me hu asama menka obitimi ye interview wose hwe mi si so wi amanom ensa amanom me namfofo a me no mo num wi no ene bebre abobo adam ene bebre wuwu enti na de me kacha wo se die ye wo bi fie yie no say obi fie wadamfo na akofa na o introduce you to drugs no ene wono wati ho wo je na dwuma
bi a wo de wo fie me manager ka cha me say ono ni fie de eda wo de wi be ka wano no eda no ye na wi wo wi ye enti hwe so okofo adamfo bi na wo ma ne wi num ya keda no eje na wi ye enema basa ko wi ase nyinara aye yanko na dibo enti de me ka cha o ne say wo fa adamfo na se wadamfo no famu no wunya bibi papa bi afima odofo twaso na kopa yonko papa esanse ye wa yonko papa wa asase so ayonko a wono amudi agora wodi ne ma papa beba wa bro bom ayonko a wono amudi agora wodi yedie beba wa bro bom ana wosawofa yonko a wosi ano no na wo 1 enne wama wakotu na wogusu wo kotere ano ne yonko pa wo hia enye yonko a ofa afonfre obia wo ye be ma no aka cho se ene de ge bi wa ha o yenkope no ene de chese munkomodie bia emfaso bia ni so fa yonko a woni bia obetimi aboa wo fa yonko a se wo chirewa wo fa fonfre na obetimi aboa na wa mu wo ye ohiani without qualification oyonko so yohiani without qualification mo betina mo abcd musa idea bia ni utima wo de bobra wasa akofa yonko a ono no kra de ni ideas no e lower than yours ebe de wako anim fadamfo a obeye proud of wadamfo fadamfo a ye bo wudin sa so mesi ana obentene wadamfo ni a wutimi do sesi ne bo kasa awan madamfo no eye yonko bi akeko emfa yonko bi asa yonko bi do be kosayi yonko bi e do be kosayi ene ye nyema bi wo wi ase oba mienu na wode bai ma ba ko ada eye obi ne yonko ne be ye sa de wi na wo kofa sa yonko wi ya brabai na wo bebo brabai na wo beko enim be na wo beko da bia ye de wo ko wachi wo maame unua entimi nka ncha wo se ko na ne bema enkwade da basabasa gisa wadamfo na influence no wadamfo ne betimi di ama wo kwaka obi beka se me yonko ne nya me yentime sakra no betu se ya ahoma ne ya twi wo twe na wo twe wo de wo ye wo pese ode ne koyedim ono de wonye wanhwe ya wani ba ho so na wo de watso ammenem na o sign wachi a enyi Online taxes and accounting on the US abroche mem no di onjuma e bia me catch us say Mmere to bi esika e wa abroche mem na won't be sans ambre no enkoye o taxes no onjuma e sans ambre wo ko US abroche mem omo taxes embrem enti fa wo tax ho nsam any accounts ho nsam nyina ekodom online obehwe no ayi bibia fefefe ehoma no e na etwago no fre na onya wo taxes ehunjumedie ma na enne bibi abawi ase medwene ho amenti ase enne de yakọ ori ase no man na wo wakosei media sese bitimi ko 3 som media bitimi ko 2 som abrantia wudi wadamfo achi wone ne ko 3 som na wo ko 2 som wo busa wo chena sem se ade na wututu sisim saa no wututu sisim wutufiri wem na ade esi wem wutufiri wem na ade esi wem wonnim de ochina ede beba wadamfo na aye o e na wonsu wiye bi ennememma ya ba ebinom emranti ayesi so ye behwemu abobra no emapem competition hwe obi an papa 2 for catch us say we be mo catch us say e ma pede wo di si wani so a emwa etina na bia make say wo de wo ye be ma ensuro jata suro de wo kum Samson because Samson wo kum jata it also beti ye kum na wan le kum Samson e ye oba eti wo de di wa yonkofo achi na mon kom ma pem competition we de say marry da ge Bema abrabo enne wala etina de bia me kase utimi kwachi anu ma sha wo se mebusa pani se wo wu ana se wo mu yedu obeka cho se wo wu e sha wo nsam enti wabrabo wo de obedi zonko bi achi na wo sei wabrabo a ebi onu a wo kodi na chi no wo bibi mputai na chi
Ebi a wo maame bi a wo sori anadwo bom paye ma no. Enti bone ne ba, na Nyankopon ahwe maame ne paye no so. Na wo de ache no. Na wo wo wodi maame bia o. Enti de bisi biara e ba wo so a. Atomic bomb no ye shoot na e ba wo so straight. Enti ade be che na wadamfo no, wo ye fit. Na wo de wo da ho. Ene de bibia ba wi ase. Wo be hu se ya sho ensa ne sa. Ne jebi si so na eba ona wo ye guy. Wonti say wo bi se wo de ofrantoma wonti. Woni epipragro. Ebia de wo de ho abo ne se wo yonko no. Na wo nwene wo chena nwene da ache ho. Ono de ne ye wo ni tisie so. Na wo de amrado kodonko bi mu a na wo sha nyame yi wu no. Wasa de abeye yonko. Ayonko ase nipa brabo. Nkrofo bebre o ma brabo ase na. Eye yonko. Eye ase bia na dafo bi ka tu ni tirim. E na be ma de monum mo memenu. We ye hen. Wonum bo memenu ma e de sika be gu botom. Obi sori a o mpa adwuma nye na dafo twene fa na dafo twene fa na dafo twene fa. Ja yonko sem. Ne pe bibi je. Ne busa ho se. De wo ye ni nei. Se we 50 years, 60 years ah. Obetimi aya na. Sa time ntimi nye. Ebia na wo yonko no nso. Sa time we jai. Enti na me ka se, wutie nkrofo bi o se, me we se nkrofo ama mo abodam. Me kura me hu o mo na me nu me ho. Bet wo no de wote ho. Obeye de se bi to. Na wo de wuram na wantimi empia. Wo ena mi busa wodofo obeye dey afi na obeka say enka mi wo say yo enso melusio eye dey enfa ho to yonko supi wate na wo mom ne enam kresi ye jonko ne wo mo no enye wo munyina na pay asem enye wo munyina na doye enye wo munyina na yeziedie eda wo makoma so hwe be ma bitimi konya wo ba bia enka wo ba no wo beboa ne pa ma na siye dachi enso ne yonku nti na wo jai oba no na o man ko nyame fie na wo saase o ayonku atwetwe wo kakran eji wafri Nyankopon ase nti ama wo nhira kwa akire wo sole na wo nya bidi na wo nya bi sha wo fi say your life is on point Debbie eni ayonku fa achi na Bible say oyonko bone say brapa dia mo se kura ma wo ye no ma woni nko ho na je ne yi na se wo de wa brabo etoto ayonko so dia ade a eja wo wi ase ene se wo adamfo na wo ye adwuma na wo wonya adwuma wonya asem kura adwuma nti wontimi nkoja wo na momonya asem a wo bedi na chi 24/7 because me awadamfo no na komam wo hu se wo ye useless wadamfo na komam wo hu se wo ye useless emfaso bi ani so by ultimate cancer obeda cancer say minua wo ye useless wonim se wo nya adwuma wo twe ho na wo de eche wo twe ho na wo de eche wo twe ho na wo de eche but wo nya orafo obekọ adwuma wo because anu mentua otina ho yemfa nsem we emfa nkọ adwudwum fa wadamfo obeboa se wo da fom a obetimi apagya wo na wono nso da fom a nso obetimi apagya emfa adamfo na adamfo mfa eti se na kwala ena no paya wo enkoma me no obedi yeni na me se abusa se who is your friend why na obetimi a friend is our adamfo we die madamfo pani we die mi chochomcho we die mi nini ne bokosu atafre kosu ya no bo a won tafre wo de bohwe on tafre wo yonko ene de wo kwa ahohihia mu a obama enti se obefa yonko de a ene e fa yonko pa esanse yenum binum ayonko bi aboaye na yonko bi nso ama yakofo enti eduru mre bi no yeti din yonko mpa na yesisi yaso na ye pe bibia fa but ayonko fa krona ene de ya betsina bibia ti nyame on hira obi biara na yonko a ye be fa no nyame omie ye ni o ma ye insight
revelation about oyonko no senya twe Ghana ha Mmere bia ni ho se me ne wa jara fofa enti ne ugya ye chime na wo otwitwa ansem bi so no unsese wo ho ato pa ese wo ho ato fa yonko pa na wa ma ofitu pa na wa bobra pa na dachi ye ka wo mu a yonko obu a wo mu a wetimi aka bi wo aka se madamfo bi a mekofa no enye nyame a wo se me fa yonko pa wate na yonko pa obebua ama wentina wanam so Oboba village and apartment be say frɛ homa no ne kɔ na we hu sampa 2 bedrooms apartment kama kitchen washroom kama esansa washroom de okɔ na hɔ nye kra uduru ana ho keka but oboba hɔ de okɔ a bibia ye intact mediane awotutu a ba akopɛ nyame ya adoma je be say hia adi Nkrunhye Mmere abro nyame shiro bibria. God bless you all.